Moy nere de moy. Drop factory. Moke kaya gerak maras nama. Ini company punya tak. Restaurant. Oh, bos sana dari sana. Restoran rektor Patrai Châu. Nilai customer ke apa kore? Ini talar aja. Jangan talar apa tahu, bah tak kesakanin pakai. Nah pakai pijas nak mau. Nah, nah cari para customer ke apa kre? Yang paham saya kayaknya. Jangan telepon naro no. Apa display ni? Pakai waterfall. Jangan terlalu tonton customer ke apa kru? Oh, tongan pag bang kru na customer. Asal mangkrak ka, anda tak mangkrak. Woi baru lagi mulai yang buka. Fresh, fresh ni siap ni. Berpas, enak. Iya, fresh supaya mau ni.